Sanibonani, igama ulungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizoxazulula futhi ama-absolute values. Naso-ke isibonelo sethu sithini? Sithi u-3x minus 9, i-absolute value yaka-3x minus 9 ingu-0. Yabo? Bathi-ke manje fanele sixazulule lesibalo lesi futhi-ke sibhale impendulo esiyitholile, sibhale kwi-number line. Yabo? Ithi sibhale phansi-ke sino 3x minus 9 ulingana no-0. I-absolute value ka-3x minus 9 ingu-0. Kusho khona ukuthi lento ephakathi nendawo, lo 3x minus 9, fana lingane no-0. Ayikho enye indlela. Ngoba phela i-absolute value yayo ingu-0. Uyabo? Angeke khona kube u-negative 0 noma u-positive 0. Uzohlala nje ku-0. Uyabo? Kusho khona ukuthi u-3x minus 9 ulingana no-0. Bengabe absolute value bengasu-0 beku-2 noma u-3 bekuzoba nempendulo ezimbili ngoba phela u-x beyazoba positive noma abe negative. Yabo? Manje kasixazulule sothini u-3x ulingana no-9 futhi-ke u-x ulingana no-3 ngoba phela kumhlukanisa u-9 kathathu uzokuneza u-3. Nayo-ke impendulo yethu yaka-x bathi simdwebeke simhlome u-x wethu ku-number line. Sobhala-ke i-number line yethu, sobdweba induku yethu bese sabhala sithi -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ungaqhubeka kodwa-ke impendulo yethu ingu-3. Ngakho-ke kumele sifake ichashaza lethu ku-3 ku-number line. Yabo? Sobhala-ke sobhala ichashaza lethu sithi 3. Nayo-ke impendulo yethu. Ngiyathemba lokhu kusizile. Uze sibonane futhi. Bye bye.